И сегодня я хотел бы с вами поговорить о семье. Šiandien Поделиться norėčiau несколькими kalbėti su мыслями. jumis apie šeimą, dalinti savo mintimis. Первый раз проповедую с переводчиком, это вообще интересно. Pirmą kartą mamokslauju su vertėju, tai yra įdomi patirtis. Хорошо, я верю, что в вашей семье есть замечательные семьи, в вашей семье, в вашей церкви есть замечательные семьи, которые Бог сейчас проводит через какие-то вещи, потому что мы все проходим через какие-то периоды. Aš esu tikras, kad jūsų bažnyčioje yra nuostabių šeimų, kurios dabar eina per kažkokius tai galbūt ypatingus laikotarpius, nes mes visi per juos einame. И каждая семья, она имеет какие-то испытания, какие-то трудности в своей жизни, и это в принципе нормально. Kiekviena šeima turi savo išbandymus, savo sunkumus ir iš esmės tai yra normalu. И первое утверждение, с которого я хотел бы начать, это то, что семья создана Богом. Ir pirmas tvirtinimas, nuo kurio norėčiau pradėti, tai yra tai, kad šeima yra sukurta Dievo. И для нас, как христиан, это не проблема, да, мы не атеисты, которые подумали, что в какой-то период времени мужчина и женщина подумали, что это нормально жить вместе, но мы понимаем, как христиане, что если Бог создал семью, значит, у Него был план и инструкция, как это выполнить. Ir kadangi mes neateistai, mes esame krikščionis, mes suprantame, kad iš tikrųjų Dievas sukūrė moterį ir vyrą, ir kadangi jis sukūrė moterį ir vyrą šeimoje, tai Dievas turėjo planą ir turi instrukciją, kaip visą tai galima padaryti. Итак, первое, для чего была создана семья и каким образом она была создана? Pirmas dalykas, kodėl buvo sukurta šeima ir kokiu būdu jinai buvo sukurta. Бытие 1 глава, 26-27 стих. Skaitysime iš pradžios knygos, 1 skyriaus 26-27 eilutės. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Ну, вы знаете наизусть. Dievas padarė visų rūšių laukinių žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius ir Dievas matė, kad tai yra gera. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, te valdo jis ir jūros žuvis ir padangios sparnuočius ir galvijus ir visus laukinius žemės gyvulius ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. И, скорее всего, вы обратили внимание о том, что здесь чередуется единственное и множественное число Ir greičiausiai jūs pastebėjote, kad čia eiliuojasi vienaskaita ir daugiskaita. 26 стих «Сотворим человека», и потом идет «Да владычествуют они». 26 eilutėje sukūrė žmogų ir tada pasakė, tegu karaliauja jie. 27 стих «Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их». 27 eilutėje Dievas sukūrė žmogų, vyrą ir moterį ir toliau vėl parašyta sukūrė juos. Интересно, что это звучит как в отношении Бога, который троичен, множественное, единственное число, и также звучит в отношении человека или семьи, которую хочет Бог сотворить. Ir tai skamba Dievo atžvilgiu, kuris yra trys viename, ir lygiai taip pat žmogaus atžvilgiu, nes žmogus taip pat viena iš dviejų. Мы приходим к первой тайне мироздания. Ir taip mes ateiname prie pirmos pasaulio sukūrimo paslapties. И в 26 стихе, где говорится «сотворил», используется слово «асах», то есть «сотворил на основании чего-то». Ir 26 eilutė, kur parašyta, kad sukūrė, tai naudojama žodis asach, kuris reiškia, kad sukūrė kažkuo remiantis. А в 27 стихе используется слово «бара» – «создавать из ничего». O 27 eilutėje naudojama žodis baras, tai reiškia sukurti iš nieko. И речь идет о внешнем человеке и о внутреннем человеке. Ir kalba eina apie išorinį ir apie vidinį žmogų. Это и наш дух, и наше физическое естество. Tai yra ir mūsų dvasia, ir mūsų fizinė esybė. Итак, у Бога был план, и этот план состоял из двоих. Taigi Dievas turėjo planą ir tas planas susidarė iš dviejų. Бытие 2 глава, 7-8 стих. Pradžios antrame skyriuje, 7-8 eilutėje. 2:7-8. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš šnervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkurdijo žmogų, kurį buvo padaręs. Бог начинает воплощать свой план, и первым, да, создает мужчину. Dievas pradeda vykdyti savo planą ir pirmą dalyką jis padaro, sukuria vyrą. Бытие 2:18.
Pradžios knygoje 2.18 mes galime skaityti. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Бог смотрит на все творение, говорит, хорошо, хорошо, весьма хорошо, отлично, смотрит на человека и говорит, первый раз нехорошо, видит определенную проблему, которую и сам решает. Žmogus žiūri į visą savo kūrinyje ir sako gerai, 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 ir staiga žiūri į žmogų ir sako ne, čia tai negerai, ir tada jis mato pirmą problemą, kurią pats ir išsprendžia. Бытие 2:22. Pradžios knygoje 2.22. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, Viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. И мы здесь встречаем слово «создал», которое обозначает что-то строить, сооружать. Ir čia mes randam žodį sukūrė, kuris reiškia kažką statyti, įrengti. Бог начинает свое строительство. Taigi Dievas pradeda savo statybas. И это же слово мы встречаем в Захарии, 8 глава, 9 стих. Ir tą patį žodį mes sutinkame Zacharijos knygoje 8 skyriuje 9 eilutėje. Там, где Бог говорит, укрепите руки ваши, слышащие ныне слова эти из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саофа, для создания храма. Taip kalba galybių Viešpats, tebūna tvirtos jūsų rankos, neseniai girdėjote šiuos žodžius iš lūpų pranašų buvusių tą dieną, kai buvo dedami galybių Viešpatės namų pamatai į jo šventyklai atstatyti. Итак, это же слово используется для создания храма. Taigi tas pats žodis panaudojamas šventyklos statyboms. Мы встречаем это же слово в Бытие, 13 глава, 18 стих. Ir tą patį žodį randame pradžios knygoje 13 skyriuje 18. Бытие 13:18. 13-18. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился в Дубраве Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Abraomas išardė savo palapinę ir nusikėlė gyventi prie Mamrės ąžuolų arti Hebrono, ten jis pastatė Viešpačiui aukurą. Итак, это слово встречалось для создания храма, и здесь оно встречается для строительства жертвенника. Taigi tas žodis buvo sutinkamas kalbant apie šventyklos statybą ir čia tas žodis sutinkamas kalbant apie aukuro statybą. Вы уже понимаете, к чему я клоню, да? Jūs jau turbūt suprantate, link ko aš einu. Семья изначально создавалась как место поклонения Богу. Šeima iš pat pradžių buvo kuriama kaip ta vieta, kur bus lenkiamasi Dievui. Место, в котором будут служить двое, мужчина и женщина. Ta vieta, kur galės tarnauti dviese, ir vyras, ir moteris. И во взаимоотношениях мужчины и женщины Бог запланировал для себя жертвенник и храм. Ir vyro ir moters santykiuose Dievas suplanavo savo ir šventyklą, ir aukurą. Жертвенник и храм использовались для поклонения Господу. Nes ir šventykla, ir aukuras buvo naudojami tam, kad galima būtų nusilenkti Viešpačiui. То есть первое предназначение мужчины и женщины было стать поклонниками Бога. Taigi pirmoji vyro ir moters paskirtis tapti Dievo šlovintojais. В соответствии с своим предназначением мужчина и женщина, они поклоняются Богу. Turėdami tokią paskirtį, vyras ir moteris turėtų lenktis Dievui. Бог будет обитать там, где его храм и там, где установлен ему жертвенник. Dievas bus ten, kur yra jo šventykla, ir ten, kur yra sukurtas jam aukuras. И построить этот храм – это командная работа для мужчины и женщины. Ir pastatyti tą šventyklą, tai komandinis darbas ir vyrui, ir moteriai. И это серьезный труд. Ir tai yra labai rimtas darbas. Какая цель вот этого возведения храма? Ir koks tikslas to šventyklos statybos? В Европе очень много красивых храмов. Europoje labai daug gražių šventyklų Куда бы ir bažnyčių. мы не приезжали с женой в Рим, в Кёльн, мы всегда идем, она очень любит храмы там, но суть храма не в архитектуре. Kad ir kur mes atvažiuotume Europoje, ar Berlyne, ar Kiolne, mano žmona labai mėgsta bažnyčias ir mes būtinai jas aplankome, bet bažnyčios esmė tai ne jos architektūra. Суть храма в том, что там открывается Бог. Bažnyčios esmė yra ta, kad tenais galima susitikti su Dievu. Через Божье Слово, через личное прикосновение к человеку. Per Dievo žodį ir per Dievo palietimą žmogaus. Так давайте определимся с первой целью брака. Taigi apsispręskime su pirmuoju santuokos tikslu. Бог сотворил брак, чтобы открыть там свой образ. Dievas sukūrė santuoką tam, kad galėtų ten parodyti savo atvaizdą. Бытие 1:27. Pradžioje 1:27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Итак, в семье Бог дает откровение о самом себе. Taigi šeimoje Dievas duoda apreiškimą apie patį save. Два утверждения.
du tokie tvirtinimai. Да. Семья сотворена Богом и сотворена прежде всего для Него. Šeima sukurta, Dievas sukūrė šeimą ir tą šeimą jis sukūrė visų pirma savo. Мы можем перепутать и подумать, что семья сотворена прежде всего для нас, Mes galime netyčia susipainioti ir pagalvoti, kad šeima visų pirma sukurta mums, а потом для Него. o po to jau Dievui. На самом деле Бог сотворил семью для себя, а потом для нас. Iš tiesų Dievas sukūrė šeimą visų pirma dėl savęs, o po to jau tik tai dėl mūsų. И если мы так заблуждаемся, то это может болезненно отражаться на нас. Ir jeigu mes taip klystame, tai gali skausmingai atsiliepti mums. Строительство храма и строительство семьи начинается с откровения о Нем, а не о нас. Šventyklos statyba ir šeimos statyba prasideda nuo Dievo prieškimo apie Dievą, o ne apie mus. Поэтому в браке мысль того, что я выберу правильного человека, и у меня все получится, не работает. Todėl ta mintis šeimoje, kad aš pasirinksiu teisingą žmogų ir pas mane viskas veiks, ta mintis neveikia. Потому что изменения начинаются с меня. Nes pokyčiai prasideda nuo manęs. Вторая мысль, которой хотел бы поделиться, что семья – это место, где мы можем познакомиться с Богом. Antroji mano mintis, kurią noriu dalintis, kad šeima yra ta vieta, kur mes galime susipažinti su Dievu. Итак, семья создана для Бога и для Его славы. Taigi šeima sukurta Dievui ir dėl Dievo šlovės. Все творение создано для того, чтобы славить Бога. Visa kūrinėje sukurta tam, kad galima būtų pašlovinti Dievą. Но в определенный момент человек был обнулен. Bet tam tikrų momentų žmogus buvo nunulintas. Римлянам 3:23 говорится, что мы все были лишены славы Божьей. Romiečiams 3:23 parašyta, kad mes visi netekome Dievo šlovės. И сегодня многие браки страдают, потому что грех, как коррозия, разъедает взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ir šiandien daugelis santuokų kenčia, nes nuodėmė kaip erozija sugraužia santykius tarp vyro ir moters. Мы где-то все с вами проходим от разрушения к созиданию, от бесславия к славе, от бессилия в силу. Это некий процесс в семье, который проходит каждая семья. Mes visą laiką šeimose turim tuos procesus nuo šlovės neturėjimo iki šlovės gavimo, nuo gerų dalykų iki blogų dalykų ir atgalios. Почему нужно поклонение в семье? Kodėl šeimoje būtina nusilenkti ir šlovinti? Осия 6:6. Osijos 6:6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, боговедения более, нежели всесожжения». Aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Ir Dievo pažinimas man mielesnis negu deginamosios aukos. Речь идет о соперничестве между внешним и внутренним. Kalba eina apie konkuravimą vidinių ir išorinių dalykų. Между жертвой и милостью, между боговедением и всесожжением. Tarp aukos ir malonės, tarp viso žinojimo ir nepakankamo Dievo pažinimo. Милость для Бога более важна, чем жертва. Dievo malonė yra daug svarbesnė negu auka. Боговедение больше важно, чем всесожжение. Dievo pažinimas yra svarbiau negu atnašavimas aukos. К сожалению, иногда мы делаем Бога удобным для нас. Deja, bet kartais mes darome Dievo patogų mums И лишаем себя возможности изменяться в семье. ir tuomet mes netenkame galimybės keisti šeimoje. Кто-то сказал, что проблема в том, когда люди встречаются с удобным Богом, который в их распоряжении. Kažkas yra pasakęs, kad problema yra tada, kai žmonės susitinka su patogiu Dievu, kuris yra jiem paklusnus. Но важная мысль, что мы созданы для Него, а не Он создан для нас. Bet labai svarbi ta mintis, kad mes esame sukurti jam, o ne jis yra sukurtas mums. Семья задумалась для воплощения Его планов, а не наших. Šeima buvo sugalvota, kad būtų įgyvendinti jo planai, o ne mūsų asmeniniai. Мы усложняем для себя жизнь, когда думаем по-другому. Ir mes apsunkinam savo gyvenimą, kai galvojame kitaip. В Новом Завете семейная жизнь сравнивается с церковью. Naujajame testamente šeimininis gyvenimas yra lyginamas su bažnyčia. Ефесянам 5 глава, 32 стих. Efesiečiam 5:32. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, и так, как самого себя, и жена да боится своего мужа». 32-33. Ефесянам 5. Tai didis slėpinys, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų te myli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbia vyrą. Можно сравнить церковь и семью. Galima palyginti bažnyčią ir šeimą. Церковь – это наша духовная семья, Bažnyčia tai yra mūsų dvasinė šeima и у нас есть физическая семья. ir mes turime fizinę šeimą.
В духовной семье мы тоже родные, потому что у нас мы все прошли через кровь Христа, у нас один Отец Бог, и внутри каждого из нас одинаковый Дух Святой. Dvasinėje šeimoje mes taip pat esame visi artimi, nes mes visi praėjome išvalymo procesą per Jėzaus Kristaus kraują, mes visi turime vieną Dievą, Tėvą ir Šventąją Dvasią. Поэтому христианская семья, она прежде всего отличается богопочитанием и поклонением. Taigi krikščioniška šeima, jinai visų pirma išsiskiria tuo, kad jinai gerbė Dievą ir jam lenkiasi. Как происходит строительство церкви? Kaip vyksta bažnyčios statybos? Все начинается с лидерства или руководства. Viskas prasideda nuo lyderystės arba nuo vadovybės. В церкви должен быть священник или пастор. Bažnyčioje turi būti kunigas arba pastorius. В каждой семье тоже должен быть священник. Ir kiekvienoje šeimoje taip pat turi būti kunigas. И это позиция власти и влияния. Tai yra valdžios ir įtakos pozicija. Слово Божье поставляет мужчину в большое положение. Dievo žodis iškelia vyrą į aukštą padėtį. Это обязанности священника и пастора. Ir tai yra pastoriaus ir kunigos pareigos. Ефесянам 5:22. Efeziečiam 5:22. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Jūs moteris būkite klusna savo vyram, lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios, savo kūno galva ir gelbėtojas. Kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visame kamete klauso vyrų. Определяется позиция ответственности за строительство семьи. Numatoma atsakomybės pozicija už šeimos statybą. Быть главой значит нести ответственность за все. Būti galva tai reiškia prisimti atsakomybę už viską. И одна из важных ответственностей – это духовное развитие семьи. Ir viena iš svarbių atsakomybių tai yra dvasinis šeimos vystimasis, Создание условий для приближения к Богу. sąlygų sudarimas tam, kad galima būtų priartėti prie Dievo. Муж имеет призвание привести свою семью в Божье Царство. Vyras turi paskirtį atvesti savo šeimą į Dievo karalystę К нему предъявляются более серьезные требования. ir jam iškeliami griežtesni ir aukštesni reikalavimai. И для него важно осознавать то высокое положение, в которое его ставит Слово Божье. Ir jam svarbu suvokti tą aukštą padėtį, į kurį iškelia jį šventas raštas. 1 Коринфянам 11:7. Pirmas laiškas Korintiečiams 11:7. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Vyrui nereikia gobti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir atšvaitas, o moteris yra vyro atšvaitas. Важная мысль. Муж есть образ и слава Божья. Labai svarbi mintis, kad vyras yra Dievo atvaizdas ir atšvaitas. Говорится об отношениях мужчины и женщины, Čia kalbama apie santykius tarp vyro ir moters, служение мужа и его ответственности. vyro tarnystė ir jo atsakomybė. Любить жену, Mylėti moterį служить жене. ir tarnauti jai. Воспитывать детей, Auklėti vaikus служить детям. ir tarnauti vaikams. Это исполнение прославления Бога. Tai yra Dievo nurodytos paskirties įvykdymas ir Dievo pašlovinimas. Первое предназначение мужчины – это прославлять Бога. Pirmoji vyro paskirtis tai yra šlovinti Dievą. И это не столько о песнопении, сколько о священничестве. Ir tai ne tiek kalba eina apie šlovinimą, kiek apie tą kunigystę. Фактически он приносит славу Божью в свою семью Iš esmės jis atneša Dievo šlovę į savo šeimą и отражает образ Бога. ir atspindi Dievo atvaizdą. Муж есть образ и слава Бога. Dievas yra, vyras yra Dievo šlovės atspindys. Бог входит в семью посредством порядка, который он установил. Dievas įeina į šeimą per tą tvarką, kurią jis pats sukūrė. Mужчине важно открыть свое сердце. Vyrui labai svarbu atverti savo širdį. И на самом деле это непросто. Ir iš tiesų tai nėra lengva padaryti, Потому что служение пастора nes pastoriaus – tarnystė это не фарисейство, не законничество. tai nėra fariziejaus tarnystė arba įstatymų laikymasis. Это не указание на грехи или на недостатки. Tai nėra baksnojimas į nuodėmes arba trūkumus. Это скорее помощь и служение. Tai daugiau yra pagalba ir tarnystė. Мужчина может использовать власть правомерно или неправомерно в семье. Vyras savo turimą valdžią gali naudoti teisėtai, teisingai arba ne. Но это другая тема. Bet tai kita tema. Но его цель – открыть двери для Бога. Bet jo tikslas yra atverti duris Dievui. Как же выстроить вот такое служение в семье? Kaip sukurti, pastatyti tokią tarnystę savo šeimoje. Просто семья – это мини-церковь. Nes šeima tai yra mini bažnyčia.
которая, в принципе, существует по тому же принципу, что и церковь. kuri iš esmės egzistuoja pagal tą patį principą, kaip ir egzistuoja bažnyčia. Деяния 2:42. Apaštalų darbai 2:42. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Это жизнь первоапостольской церкви. Čia kalbama apie pirmos apaštalų bažnyčios gyvenimą. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Именно муж инициирует или организовывает духовную жизнь семьи. Būtent vyras inicijuoja arba organizuoja dvasinį gyvenimą šeimoje. Это минимум 3 блока. Ir tai yra kaip minimum 3 tokie svarbus blokai. Чтение и изучение Писания, Švento rašto skaitimas ir gilinimasis į jį, совместные молитвы draugė su malda и здоровое общение. ir sveikas bendravimas. Каждый муж, учитывая ритм своей семьи, выстраивает атмосферу в своем доме. Kiekvienas vyras, atsižvelgdamas į savo šeimos ritmą, sukuria tam tikrą atmosferą savo namuose. Итак, ответственность мужа проявлять инициативу. Taigi vyro atsakomybė parodyti iniciatyvą. Конечно, это касается и духовной, и эмоциональной, и финансовой жизни, но мы сейчас говорим просто о духовной. Žinoma, tai kalbėti reikėtų ir apie dvasinį, ir apie emocinį, ir apie finansinę atsakomybę, bet dabar kalbam apie dvasinę. Библия предупреждает, что инициатива не должна быть давящей. Ir šventas raštas perspėja, kad iniciatyva neturi būti spaudimas. Боб Яндиан говорит, что Слово Божье должно освежать, а не утопить. Šventame rašte parašyta, kad Dievo žodis turi atgaivinti, o ne paskandinti. Писание — это камень, который нас поддерживает, а не камень, который мы убиваем кого-то. Šventas raštas tai yra tas akmuo, kuris mus palaiko, bet ne tas akmuo, su kuriuo mes kažką nužudome. Это строительство, это командная работа. Tai yra statybos ar tai yra komandinis darbas. Притча 11:16. Patarlių 11:16. Жена приобретает славу мужу. Žmona įgauna šlovę vyrui. Как это работает в моей семье? Kaip tai veikia mano šeimoje? Я инициирую какие-то процессы. Aš inicijuoju kažkokius procesus. Я помню, у нас долго не было совместной молитвы, Aš atsimenu, pas mus labai ilgai nebuvo bendros хотя мы были maldos. служителями. Negi kai mes buvome tarnautojais. Каждый молился сам. Kiekvienas meldėsi И pats už как-то я save. решил всех собрать на молитву, Ir kažkaip aš nusprendžiau visus surinkti maldai, но мой сын занимался на клавишах. bet mano sūnus grojo pianinu. Второй сказал, нужно сделать домашнее задание. Antras pasakė, kad jam reikia paruošti namų darbus. Жена сказала, что ей нужно идти купаться. Žmona pasakė, kad jai reikia У всех maudytis. были дела. Visi turėjo savo reikalų. Но потом был дождь и гроза. Bet po to buvo lietus ir didelė audra. И у нас perkūnija. пропало электричество. Ir pas mus dingo elektra. И у всех появилось время на молитву. Ir staiga visi rado laiko maldai. Я понял. Ir aš supratau, И на следующий день я выключил электричество в своем доме. kad kitą dieną galiu aš pasišjungti elektrą savo namuose. И у всех стало появляться время для молитвы Ir pas общей. visus pradėjo atsirasti laiko maldai. И вы можете придумать что-то свое. Тогда еще не было мобильных телефонов, не было возможности туда нырнуть. Tada nebuvo dar telefonų mobilių, tai nebuvo galimybės kažkur išeiti labai ilgam. į Поэтому, когда erdvę. я что-то начинаю, слава Богу, моя жена продолжает это. Ačiū Dievui, kad kai aš kažką pradedu, mano žmona tai tęsia. Один из важных моментов, чтобы жена молилась за своего мужа. Vienas iš svarbių momentų, kad žmona turėtų melstis už savo vyrą. Его духовные ценности, его духовный уровень, его отношения с Богом. Už jo dvasinės vertybės, už jo santykis su Dievu. Как-то я консультировал 2 сестер в церкви. Kažkada aš konsultavau 2 seserys Nu, в mūsų разное bažnyčioje, bet skirtingų metų tai vyko. И у одной 4 года муж не ходил в церковь. Ir vienos sesės vyras 4 metus nevaikščiojo į bažnyčią. И я сказал ей, ничего не говори ему, просто молись за его дух и благословляй его каждый день. Aš jai pasakiau, nieko jam nesakyk, tiesiog melskis už jo dvasią ir laimink jį kiekvieną dieną. Она не особо хотела это делать, Ji nelabai norėjo tai daryti, но начала практиковать каждый день. bet pradėjo praktikuoti tai kasdien. Интересно, что ее муж пришел в церковь Įdomu tai, kad jos vyras galiausiai atėjo į и bažnyčią. заинтересовался служением. У другой были конфликты, и он вообще не хотел инициировать ничего в семье. Kita sesė turėjo daug konfliktų šeimoje ir jos vyras iš vis nieko nenorėjo inicijuoti jų šeimoje. Я предложил ей такое же упражнение. Ir aš jai pasiūliau tą patį pratimą. Интересно, что ее муж изъявил желание, и они вместе поехали на семейное обучение, которое мы проводили.
Įdomu, kad jos vyras pas parodė iniciatyvą ir panorėjo kartu važiuoti į šeimos mokymus, kuriuos mes vedėme. Если если женщина принимает, что мужчина ее покров, и она начинает молиться, для нее это выгодно. Jeigu moteris priima tą faktą, kad vyras yra jos apsauga ir pradeda melstis už jį, tai visą laiką jai apsimoka. Поэтому, конечно, у мужчины, у женщины разное предназначение. Žinoma, vyras ir moteris turi skirtingas paskirtis, Точнее, роли, их роли разные. tiksliau jų rolės yra И они skirtingos. по-разному прославляют Бога в семье. Ir jie skirtingai išlovina Dievą savo šeimoje. Ну, это огромная тема. Tai yra labai didelė tema ir plati. Но Бог создал семью. Bet Dievas sukūrė И šeimą. основные мысли, которые я хотел сегодня осветить. Ir pagrindinės mintis, kuriomis noriu Семья dalintis существует для šiandieną, Бога. tai yra tai, kad šeima egzistuoja Dievui. Семья создана, чтобы прославлять Бога. Šeima yra sukurta tam, kad Dievas būtų pašlovintas. И мы призваны, чтобы жить под благодатью. Ir mes esame pašaukti, kad galėtume gyventi pagal malonę. Цель Бога, чтобы в каждой семье воссияла слава воскресшего Христа. Dievo tikslas, kad kiekvienoje šeimoje galėtų būti matoma prisikėlusio Kristaus šlovė. Для этого Он сделал узы брака священными. Dėl to jis padarė santuokos saitų šventais. И напоследок хочу одну историю. Ir galiausiai noriu Если palikti jums получится. istoriją, jeigu man pavyks. Из книги. Iš vienos knygos. Макс Юлис, живший в штате Нью-Йорке, не верил в Бога. Maks Julius, kuris gyveno New York'e, netikėjo Dievu. Он женился на девушке с точно такими же убеждениями. Ir jis vedė merginą, kuri turėjo lygiai tokius pačius įsitikinimus. Имя Бога никогда не упоминалось в их семье. Dievo vardas niekada nebuvo paminėtas jų šeimoje. Социологи провели исследование 1026 потомков этой семьи. Sociologai ištyrė 1126 palikuonius išėjusius iš šitos šeimos. 300 человек умерли преждевременно. 300 žmonių mirė anksčiau laiko. 100 человек получили тюремные сроки. 100 человек получили 100 тюремные žmonių сроки. sėdo į kalėjimą. Примерно по 13 лет каждый. Maždaug kiekvienas gavo po 13 metų vidutiniškai. 190 занимались проституцией. 190 žmonių išėjo į prostituciją. 100 человек были алкоголиками. 100 žmonių buvo alkoholikais. Нету никаких сведений, что они были как-то полезны для общества. Все эти 1026 потомков Макса. Nėra kažkokių tai duomenų, kad šito žmogaus palikuonis būtų kažkaip naudingi visuomeniai. И другой пример — это Джонатан Эдвардс. Ir kitas pavyzdys Jonatano Edvardo pavyzdys. Он жил в это же время в этом штате. Gyveno tuo pačiu metu ir tose pačiose Был убежденным valstijose. христианином. Был Buvo убежден. įsitikinęs krikščionis Женился на девушке с такими же ir убеждениями. vedė merginą, kuri turėjo tokius pačius įsitikinimus. Исследователи изучили 729 его потомков. Ir tyrinėtojai ištyrė 729 jų palikuonis. 300 из них были университетскими ректорами. 300 iš jų buvo universitetų rektoriais. 60 авторами книг. 60 buvo knygų autoriais. Один стал вице-президентом США. Vienas tapo viceprezidentu Junktinėse Amerikos valstijose. Все 729 внесли большой вклад. Visi 729 žmonės padarė labai didelę įtaką savo šaliai. К чему эта история? Kodėl šitą istoriją? Какая ветка разовьется из моей семьи? Какие потомки будут в моей семье? Taigi, kokie bus mūsų šeimos palikuonis? То, что мы делаем сегодня в своем доме, Tai, ką mes šiandien darome savo namuose, повлияет на поколение. tai turės įtakos ištisoms kartoms. Это наше наследие. Tai yra mūsų palikimas.